Ngazawethu ake sibingelela kwabantu Media Production bafethu kunjalo njengamanje sila eThekwini ungizwe-ke usebesembuzo nemoto bafethu naye njengamanje imoto ishayisene naleyo yamoto le yami Master njengamanje la eThekwini bafethu ihlungu-ke lento njengamanje ihlungu njengamanje kodwa-ke ake sibheke sihambeni isonto eduze nje sibingelele sekuthambe emilanga lapha eThekwini bafethu imoto ekhulu le imoto enkulu kwenzeke into etragic kakhulu njengamanje ukuthi-ke lithi ikhulu lwelizwe selizomiswa-ke into ekanjena-ke njengamanje selizomiswa into ekanjena-ke futhi yayibona nje le nto lena nje kubi ngempela bafethu ngibonise angibonise kodwa-ke nje ukuthi uthathe ukubheka-ke akubonakalanga kakhulu akubi kakhulu kodwa nje yona imoto iphelile-ke yona imoto iphelile-ke imoto ethule kodwa nje lona likhomba ukuthi-ke lona-ke alibanga namiyotho noma singasalifici-ke la kodwa nje ibuka iyavuza nangaphansi iyavuza ngaphansi ningi into esezomele yithinto lapha yithini iy'lungiso kodwa nje yiyo le nansi eshayisene nayo nje kubi nakuyona straight nakuyona kubi ngempela kubi mfethu kubi yabona nje bese ivikelile umuntu uyabheka bisivikelile lekhuza lengozi kahle kahle asazi nje kwase kunakalaphi-ke yasilimala kodwa nje umuntu uyabheka ngoba bese ivikekile ngoba uyabona ukuthi uyishaye ngecopho kanjani umacingwane mawukuthi uyena beshayela uyishayeka ngecopho kanjani so bese ivikekile sokuthi-ke nje sazi ukuthi-ke kuphinde kwanqaba lebhidlozi ukuthi ephume esindisinde imoto yakhe mhlawumbe leli idlozi labantu bokufika nje laba bangafuni ukuhamba idlozi lawo leli abantu bokufika lo igwe wabo lo igwe wabo igwe wama-Nigeria uye lo ofaka lo moya lo ukuthi ichunga livimbeke ngoba phela njengamanje sekumele manje indaba ezitha-ke manje afana isikhathi-ke manje elungisana imoto-ke manje abambeke-ke manje elungisana imoto kodwa nje igwe lo igwe kodwa-ke bafowethu-ke yiyo-ke imoto kamacingwane yiyo imoto kandaba ezitha siyaripota kwabamkhulu Media Production bafowethu siyakhonfema futhi ikhunu alinamiyocu liyaphila nje liyaphila icu asibonge.